MBUYAMONO sana omwancho muligereria ase ogochora egitaseni kia Ndizi TV nebiro bindene ndengo kwaligania ase emesa ya mangana maya elindengo manye narai abasaki baitu babere bagutalera stinsemo chionsi naboigo gosaka kunyaba naboigo gotuka nagotekeria segitaseni nambeyemo egitaseni kia Ndizi TV ikaransa oike elindengo manye ase nchira BOIKERANU ilitariane Fridah Kerubo asinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital na baga sensemo ya YouTube na bagotonyara gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyara gwetera www.ndizitv.or.ke chinga kitoro che abarayikorwa sensemo y'abanyanyimbo ime county ya Nyamira nigo babeire bakoboria abagaka guse abarayikorwa sensemelia nyumba 10 kubwatia lichiko libwendete ase ogoikerani emeremo yabo naboigo nigo ababishop naboigo abarandi korwa se kanisa yege Pentecosti eyo ya PAG imeyorogongorwa Gusii babeire bagusingerera naboigo kwene kibuna mbagendere korandia lingana anene mono bali bakogenda mamincha nelichiko lya Nyasaye anene mono ase engana ya LGBTQ naboigo nigo Ensa Eyemo yabiriga konyora obokonyi maiga yigataseni kia Ndizi TV kumulikera ase abana bodaboda baba gwesokia bene na gutalira chinsemecho naboigo kurwa obokonyi naboigo ase etaro ya matuko atato imeyorgongo rwa Nyanza nigo abarai akurwa ase obomo bwa Kenya kwanza bagendete gukora etareyo ase litukolya rero baba koragwa no muraibense Dr. William Ruto hasbaba gutalira ensemeli ya Migori naboigo sanga nabamenyi bensemeyo hasbaba gukwanera amange anemono asensemo ya magenderero manchumuli to basaguska to basakanyegera ngoira nanda segekege Kerubo elinde ngumanye amange Ingo chaka Amayia Ensa Eyemo nigongo chakira county ya Nyamira asengo kumanya bunani go abarayi korwa sensemo yoborendi baba gutwara egeikaro nabamenye be sub county ya Manga naboigo Masaba South ase baba gukwanira enganenene anemono ase bakogikeria abarayi ba nyumba 10 abo babeire bagutumika chinguru cyabo bobe okwana nigo baboliwa kwenekia bakolire emirimo yabo ase nchira BOIKERANU naboigo kubwatia lichiko libwenerete murikecho job maangi na talira stinsemecho nagotwaliganilia oroboti rokubwatia asege ikaro n'abamenyi b'ekisabu county kya Masaba North na Manga ekigotoka ase bunge ya Kitutu Masaba ime county Nyamira abarayi ase orosagero oborendi bweme mbakwanira egati ya mangana iraniriye oborendi maega omokonyi bomu county commissioner county enke ya Masaba North Tobias Otunga nagikelia egati ya barayi ba nyumba 10 abo babere bagotumeka chinguru cyabo bobe ati mzee amekosana na mama. Sasa mama anapeleka yeye kwa yule jamaa apewe discipline. Sasa mzee hata ongea tena kwake kwa sababu atawekwa discipline. Hiyo lazima iishe. Watu ready. Nyumba 10. Community police. You have not replaced the police. asaba kubwatira ichiko na kolenda chimbebe cyabo asemeremo yabo yakera lituko amujapewa hiyo majukumu mnafanya sio hiyo hakuna sheria mnatumia kufanya hiyo kazi. Kwa hivyo nataka kuwatahadharisha tena tuendelee kufanya ile kazi vile inafaa iwe na kule Masaba North tulirealize kwamba wale wanaendelea na hiyo tabia hatutakaa na wao. So tumeitisha nini mpya fresh mandate ya watu wote tu nyumba 10 community police, alafu baadaye wakishachagua tutawatembeza kwa sheria wajue kazi yao inafika wapi. Omusabu county commander county enke ya Manga Kennedy Onyango narwa ekuro entindi go cyasaba iboli osika aborokia ase chisukuru. Sasa wanaenda kwa masuala kubambia walimu. That is very wrong.
kama shamba yenu ilikuwa kwa hiyo shule, this time around it is not there. Ilikatwa ikawa shamba ya serikali. So wherever you are going to school, that is trespass. If you have any problem, any grievances with the teacher, we have the right officers where you are supposed to go. Usiende kuhamia mwalimu wapi? Kwa shule. Hapo tutakutana. Naboli abagambiko b'amaiso nakoirera egetambukerio abasae abakogosoli kigosoli kitalingia unakorondo noboche. My fellow security officers, including the chiefs, there are some things which are dropping up and we have to look at them. Most of some areas nasikia kuna mahali watoto sikuisi wanacheza tu wajua. And very young people. But chiefs, hebu tuangalie. Kama ni area yako watoto wameanza kucheza jua, they are not going to school. You know the people we are making in this society. Those are the people next time they are going to steal from you. Kuruase County Nyamira, ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. MBUYAMONO sana omurikecho Job Maangi Kuruase County ya Nyamira asogotwaliganiria oroboti oruo oroikeranu. Konde gotigana na yoni otokwenda ya masayemo goika county ya Kisii asengo kumanyibunani go aba bishop nabo igo abarandi korwa ase chikanisa chege Pentecost PG imeorogongo rwa Gusii baba gosingera nabo igo goteba buna nigo bagenderete korandia lingana anenomono ase okogikeria engana ya LGBTQ okwana boigo nigo baba kwene kibuna nigo baba bakobolia omuraibense Dr. William Ruto gotwara enkwana nomuraibekia magia ODM Raila Odinga ase okoigwana se baba kwene kibuna okorobikana talikoro kokora bekogokora emechando abakenya abagwetera muriketo Brighton Makoli na irachinga kichai chabene naboigo gotwariganiria oroboti ru asenchira iyo BOIKERANU. Bunengereyemo yokoralio murembe nogo chamo nikobona babwatani bekanza ya Pentecost Assemblies of God anekorwa sorgongo rwa Gusii bajiramo nakoni gukwana ase eriogi erimo muna Gusii tigato chamo ndobase gotwaro kubakekana ase omoyego yo okorekana ase kanisa ya Kisii PH nikobono abarayabo bakorawa na General Secretary wekanisa ya PH banyarire bagoteabuna mbatakite bachamo okutana bwo gusabira Kenya amo no gusabira ne kanisa yetu ya PH enyale ko bamo elinde to nyale ko randie nchiri muna Biblia go kwana se kitabu kya Mathayo 8:19 bako 20 ngato enchiri enyale ko gende si yonse ngima oboiga se balikanire lingana ali LGBTQ asa mangana alia aetiwa ase Supreme Court ngomo saja somo saja omokungu asomokungu asaba basta batwalenge bonse bi muna njeji amani ya Gusii igotwa yakana aserie tali atata nelio mwana nelio moikoma janu aba basta bonse bi banjiranire na twagwana nirenga togende korokereria abantu nagotuka komanyanga ningoria ogokore ebintu ebyo asa abana baito asa abasae baito asikanisa nakobahorokereria nakobaseria bali baetanirie asikitabi ekyo ntorigo kigwanjira na se kanisa abantu bagokora obonyaka abasacha asabasacha nabakungu asabakungu azenzemo yokorobekana mbabwataya bagokwana twanjira nange enchara yabeiro na maene enchara yabeiro nebintu byachire igoro na bintu byasalikire amaene nseteri buya asa mangana yokonyora amapata abeire nse abantu bachandikire kugora ebintu bire igoro lakini enchira tigerigwe ya Kenya yogosolve problem yeye wetani korobekana tigenjere ngaye toke abantu mbana korobekana basali uchumi eri tayari enkerororo nande basalia ase kipara sama ndamana yagenderete Kenya bono iga intubune kanisa ya PH gotogoteba nga ntwachora barai tigomorembo nyale koba banyale gochama baigwane elindo amarembo nyale koba mu Kenya genderere baburire muraibense Dr. William Ruto amo numuraibo mabwasimiro moja weikaranza baigwane ebarenga kiba kubeko murembe na okeya mauri yebinta sense ya Kenya Ruto tigakeye okuganye kwaye na Raila akeye okuganye kwaye baigwanane bakwane solution ebintu biranense intubune kanisa ya PH gotogoteba nga ntwachora barai tigomorembo nyale koba banyale gochama baigwane elindo amarembo nyale koba mu Kenya genderere naye ama president yoito Ruto tigabeka bantamo ochumya nyerosie enjalerwe Kenya elindo amagendera nyale koba
Ibano na bibiale nke birengererio byababwatani bekansa ya PH kurwa sorongo rwa Gusii asebano baderuna nerbu yabantu bonsko bwatana na kogendera gochibosio godibotere taseni Candice TV eridariane Brighton Makoli. Mbiamono sana omurikeito Brighton Makoli ase oroboti urukunde gosika mutu ase oroboti ronde ni ngo kumanyibuna maiga yigitaseni kia Ndizi TV kumulikira Ensa Eyemo ase ekenyorogia bomurega ikegotoka ase bunge ya kitutu cha South County ya Kisii nigo abana boda boda babete bagweso kebena na bayigo gutalira enkeyo ase okorwa obokonyi okwana kura chinseme choni go babolire abasamalia bayagwesokia abobwate omoyo obukorwa elinde gokonya enka eyo ase okogendera n'obugima bwabo muri kecho Daipon Asanya na roboti oruo abasamalia bayanigo besokia na komokonyo mugakoyo mo okorokwa Daniel Oginga oyore no bare mutari kwenyara no nyangake yanga chigwikibere intuto kabwatu niria ndalibe nkegera nkabeka muraba namo una poda ya nyakoe rero nigo twikira iga gocha komorora na kamoreta na kende igitwanya na tukusangiriri kurwase asensemeria poda transporta sako igire nyako mugumu mbasege tokobwatera na kwebikundi hao asogosirana kebogima kero twari kuyichaka obokonyi is one of the key twarigereti tutagete tokonya abantu baitu bali barasobota kaime kabisa kianya sa gatu senti atote chinguru togosoka para twirigeri twana nyomba twagoka ne family chito tutoriko gokwekere chichirane chito chibwa tobokongu tororo igobono ntochiko mukonya weekend ngo mekichoreshwa twanyororo muntu okome nyombe ye erokaneki nikerekia naboigo mbaru gusaba gochia sondora nyare gwesokia na kurwa bokonya bonga bunobwe asabanto bali batali kwenyara nande I wish us bali neliri yande libuno mwako yale nyomba atali konyara gotara atali nonde na baro bai mugege tambo kero bachiche komorora na ande serikali ngosaba serikali nere eligeri abantu bunaba ebakonye abamate bange abwe bono bakorarwa bokonyo bwe nigo bakera MBUYAMONO abana boda be stage ya nyakwa omugumo asokwerwa kwabo nje bono nanje narorira bamura babota stage ya nyakwa omugumo baikira asoko jakorra mugakoyo tari konyara kwenyara ngochi kubaire na MBUYAMONO asega asiba akolire ngiya nande timu ende ngosaba bande barorere gesambeke aya bokonyi mbulia konyora sito gaigamo no turuchyo bantu tubwato bulemeru kene ngiria nyone nyomba kuria ababwate mejana ngosaba baje komokonya bagende konyokonya nande mba mokonya bwikana yo ndu chandike tenere ba mokonya akire byara ndomo konyora abana boda baite baretera mwako wekende so na ushukuru sana karibuni ani ngotebye serikali enyara gokonya amangana muno gojoso mujoyo no nyomba teyo no chote no gyo kolinkeyo no ndo nyara gutotemo kuna wani utemo gutwara SM yogo konya ateme kubiko bukwaye no nigo liarorekana litukuri nene asokonyora abasamalia na kwiraniria MBUYAMONO ngubakira MBUYAMONO asogota kanda nanje namaete aginyasa okolium ibiaya mwache konda asante kuripoteri ya igitaseni kia Ndizi TV korwase kenyorokia bumeroga igotoka ase award ya bogeka imeye bunge ya kitutu cha South igotoka imeye county ya Kisii ilitalia Ndipon Asanya MBUYAMONO sana omurikeito Daipon Asanya ase oroboti orugo skamutu ase oroboti ronde ni gongo kumanyibuna obara ikurwa ase obomo obwa Kenya kwanza nigo bagendete ni tare yabo ya matuko atatu ase orogongo rwa Nyanza bakoragwa n'umurayibense Dr. William Ruto nigo litkolia rero babagotalira county ya Migori ase nsemeli ya Uriri okwana kurwa chinsemecho nigo abagakubolia abamenye bensemeyo kubwaterana na boigo kweneki amagenderero ase enseicho ya Kenya boigo nigo abolia omurayibekia magia ODM Raila Odinga otigana no kurobikana ekiagera nigo kurobikana gokwirani amagenderero magega na boigo kogendera elinde korosia uchumi ya Kenya ekiagera nere na igabwatete akamubwate sia chingaki cha maiga nation. So muko tayari jameni kushirikiana na mimi tupeleke hii Kenya mbele? Muko tayari?
Muko tayari? Na mimi niko na ujumbe ya kutuma nyinyi. Mutanisaidia kufikisha ujumbe? Si mnajua Agwambo mimi niliunga yeye mkono 207. Si mimi niliongoza election ya mambo ya Agwambo? Ni kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi, hiyo kazi tulifanya, si ndio ilifanya Raila Odinga akakuwa prime minister wa Kenya? Tangu siku hiyo amepata kiti kingine kubwa kuliko hiyo ya prime minister? Amepata kiti kingine? Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Nyanza, ni watume. Mimi niwaulize, wakati mambo iliharibika na Agwambo akawa prime minister, si mimi ndio nilipelekwa Hague kwa sababu ya Mheshimiwa Raila Odinga? Ni kweli ama si kweli? Kwani Orengo ndio alipelekwa Hague? Agwambo mwenyewe alienda Hague? Hawa watu wengine walienda Hague? Si mimi ndio nilipeleka Hague kwa sababu ya Agwambo? Ni kweli ama si kweli? Lazima tuambie ukweli. Sasa mimi nataka niulize nyinyi, nataka muende muniulizie Agwambo. Sasa wewe bwana Agwambo, unauliza nini huyu William Ruto? Wakati ulikuwa unahitaji mtu ya kusimama na wewe, si mimi nilisimama na yeye mpaka akakuwa prime. Chinga kiecho oboigo omokonyi bo muraibense Rigathi Gachagua nigo airanelimbia mono gochia ase abamenyi bensemeri ya Migori ase ogwesokia ase obonge na boigo gutwara omusangerekano orero kulinde nigo abagakwene kimnano nyati bagete chikura chinyinge gochia ase serikali ya Kenya Kwanza babwenete konyora amagenderero. Your Excellency, Migori is part of Kenya. Na hawa watu ya Migori wanalipa kodi. Ni haki yao kikatiba kupata maendeleo. Na pia ilikuwa haki yao kidemokrasia kupiga vile kura vile walitaka. Lakini kura ilihesabiwa, ile ilikuwa mingi ikakuwa ni ya huyu rais wetu. Na maisha ikaendelea. Na kwa hivyo ndio tumefika hapa kusema tunashukuru sana. When the history of Luo Nyanza will be written, the Honorable Nyamita and the Honorable Abur, you will have a chapter. Your Excellency, our President, you are a great nationalist. You have shown by word and deed that you are clear to bring the people of Kenya together. Your presence here today in Migori is a testimony. We want Kenya to be one. Na kwa hivyo tunashukuru hawa wabunge ya kwamba wameamua waweke maslahi ya wananchi mbele, wawatafutie maendeleo. Na walipofika pale Ikulu, walikuja kulete mashida zile ziko hapa kwa huyu rais wetu. Na ndio rais amefika hapa kutatua maneno ya maendeleo. Tumepita hapa kwa shule, watoto wamemuomba basi, amepeana. Kama hangefika hapa ingepatikana. Omo Prime Cabinet Musalia Mudavadi nigo abolia abamenyi bensemeyo gotuguterare siasa etabweneti ase ainekibna serikali ya Kenya Kwanza tebwati obwanchirilia na boigo nigo erachigokorera abantu bonsi emirimo boigo abamenyi bensemeyo nigo babuli wabutwara obosibole na boigo gokora emirimo ase obwamo eliyokwenekia amagenderero. Sisi tumekuja hapa kwa sababu Oriri na Migori ni Kenya. Hatuwezi kukua kwa serikali ambayo inabagua watu wake. Na wakati rais wa Jamhuri ya Kenya alitafuta kura, alikuwa akiuza sera zake ambazo zitaunganisha Wakenya wote. Na ndio kwa sababu tuko hapa. Mimi nataka tuungane, tuvunjilie mbali zile kuta ambazo hutokana na siasa duni.
We must dismantle the walls of political segregation. We must be free to interact, we must be free to integrate, and we must be free to work together. Kwa hivyo sisi tuko hapa. Mimi nimekuwa na safari yangu. Safari wakati moja nilikuwa nasema NASA hawa. Alafu baadaye nikaona badala ya sisi kunasa tukanaswa. Nilipopima, kama ningekuwa na nafasi ningemwambia hadithi. Mubunge o South Mugirango nere niga bakagwikirana ase chinsemecho nabo igokobori abamenye be county ya Migori koigora amaiso nabo igogwanchirana eserikali ya Kenya Kwanza eliokoenekea amagendero boigonigo abagakoboria abaraikorwa Sorogongo Rwanyanza gocha amo nabo igokomosika omorai wense Dr. William Ruto ase ekerenga kyogokinia Orogongo Rwanyanza. Vile tu Kisii tumefungua macho. Hata mimi naona Migori macho imeanza kufunguka. Hii miaka tano na mimi naambia wenzetu kutoka hii sehemu. Kwa sababu kura itafika. Na kura ikifika hakuna mtu atakuwekea bunduki upigie Mheshimiwa William Ruto ama upigie nani kura. Lakini kwa hii miaka 5 rais ni mmoja. Anaitwa William Samoei Ruto. Na huyo rais ako na cabinet yake. Na cabinet inatengeneza ile tunaita budget ceiling. Inasema tunahitaji pesa fulani ndio tujenge barabara ya Kenya. Hiyo pesa lazima mbunge aende kwa minister. Amwambie kwa ile pesa ambayo tumekupigia kule bungeni na ile budget yako ya bilioni fulani, hata mimi ninataka uweke sehemu fulani hii barabara yetu ijengwe. Sasa ukiambiwa wewe mbunge usiende kuona walo, aende kuweka hub, usiende kuona Minister for Education alete milioni 10 hapa kwa shule yetu ya Uriri. Sasa hiyo pesa itatoka wapi? Na unaambiwa ukiwaona sasa wewe umekuwa sijui umepeleka tumbo yako. Sasa wakiwaambia unapeleka tumbo yako, kwani wao wakienda kule mahali wanaenda huwa wanaacha tumbo yao nyumbani alafu wanaenda kwa mama wanaenda mahali na ndio mimi naomba sisi viongozi wa Nyanza for the first time tushikane sisi wote pamoja. Tunapenda viongozi wetu wote na tunaheshimu Mheshimiwa Raila Odinga. Na tunasema wakati wa kura ukifika bado tutamsikiza. Kwa sababu ni kiongozi wetu wa hii sehemu. Tutasikiza maono yake, tusikize kama amekuja na new ideas, tukiamua tumpatie. Lakini kwa sasa hii miaka 5 rais wetu ni William Samoei Ruto. Na akitupatia maendeleo, yeye sasa raundi hii itabidi tumpatie kura wakati huo ukifika. Tinga kecho boigoni go omobunge o ODM makinyamita abaga kwenekelia omorai wense bunamba chikobwatrana ase okweneki amagendero boigoni go abaga gutuguterale amangana yokorobekana asabaga kweneki buna chinga kicho bocholi nigo cherete kale ase abakenya babwenete gocha amo na kobwatrana ase ogokinia uchumi ya Kenya. Unajua sisi hatukukupigia kura na umekubali kukuja kufanya na sisi. Mimi nilikuja nikauliza hawa wananchi, uchaguzi imeisha, sasa ni saa ya kazi. We have about 4.5 years plus to the next election. Tukiendelea kufanya sarakasi hapa sisi wenyewe, wananchi ndiye ataumia. Mimi nimechaguliwa, mimi niko na mshahara. Hata sasa hii naangalia tu tarehe, I think next week kakitu kataingia. Because they have already voted for me, I am doing my work. Ile kazi ambayo waliniambia nifanye ni kuwaletea maendeleo. Mimi nataka kuwauliza hawa wananchi, tufanye maendeleo ama tuende kwa sarakasi? Tufanye maendeleo ama tuende hapa maandamano kwa barabara? So, we have made up our mind that we are only going to engage with the government for the betterment of the lives of our people.
Mimi najua watatutisha, watasema mambo mingi, but as long as we are doing and our conscience is clear that we are doing something right for our people, sisi tutafanya kazi na wewe to ensure wananchi wamepata haki yao. Omubunge Okimilili Didmas Barasa na Baigo Jack Wamboka nigo babulire abobisa ba DCI gukora obutuki bwisaine ase okumanya oboene babera boni go babakulika liukugukia ase abisi cha DCI esebaganitie kumanya ningike irerete Joseph Kabende gosiria obugima bwaye kolende nigo babakumochia abanyanyimbo ase ogotana na oroboti oroikeranu. Huyu Kubende kama alitoka kwa ghorofa akaanguka. Tuliona video anapumua, amefunguliwa shati. Watu wamejaa hapo wanamtizama. Mtu kama amepata ajali na anapumua, hatua ya kwanza ambayo mtu unachukua hata kama wewe ni mwenda wazimu ni kuitisha gari yeyote ambayo iko karibu, hata kama ni pikipiki, apelekwe hospitali. Wale watu ambao walikuwa wamekaa hapo, kwa nini hawakupeleka Kubende hospitali haraka sana iwezekanavyo wakazembea hapo? Wajinga waliisha Kenya. There is no stupid person in this country. You cannot tell me that a person who has just gotten an international employment in the United States of America, who is just visiting this country from Rwanda on the call of duty, can commit suicide. Police are being incompetent because yes, there are CCTV. The building they are saying iko kwa barabara. There are highway cameras. Why are police not using those cameras? Kwa nini polisi hawatumii hiyo kutafuta nani aliua Kubende? Paka saa hii there are no arrests, hata statement yoyote haijachukuliwa. Mtu ameuawa, nani alienda kuriport? Alijuaje Kubende ameanguka, kutoka nyumba gani? Hayo ndio mambo sisi tunataka kujua, na hakuna mtu anakuja kutuambia. Mtu ukitoka ghorofa ya juu uanguke chini, utapasuka kichwa, utakuwa na maalama, utavunjika mguu, utafanya nini? Lakini Kubende amelala hapo, raha mstarehe, utafikiria analala. Lakini kumbe mtu amekufa. Atakufaje kama ametoka hapo ameanguka hivyo? Sasa sisi tunajua hii maneno, serikali lazima iingilie. Abarai korwa sedini yege Islamu korwa sensemeria Homa Bay nigo babulire abakenya kwenekia omulembe chinga kichonsi anenomono chinga kichiga cyumutenyi o Ramadhan gukwana nigo babulia omuraibense Dr. William Ruto naboigo omuraibi kyama gya ODM Raila Odinga kubolia bali bakobasira kwenekia omulembe anenomono ase okwenekia na Kenya ngosukere bosio. I call upon my fellow Kenyans to embrace peace, especially this time, because according to me, according to Muslim as a society, Islam as a religion, it is the best gift ever that we have gotten for ourselves as Kenyans. So I would wish that every one of us is brought on board to talk matters peace. You know, it took us a lot of time. It took us a lot of energy. It took us a lot of resources for us to help embrace peace in our country. You remember we had electioneering period last year, campaigns, the results were given out, Supreme Court and whatever. And all these things happened just through the power of God. So I call upon the parties concerned, the nation, all the nationals at large, to embrace peace during this time of the month of Ramadan, because without peace we cannot forge ahead as a united nation. And I call upon the head of state, His Excellency William Samoei Ruto, and the Right Honorable Raila Amolo Odinga, put together their followers and allow peace to prevail. Omorobelio bwekwelikia ase okwenyorera chi birth certificate nigo obakogosioliga bene ase nsemeli ya Mogotio gukwana abo bisakurwa ase ewizara ya migration nigo babakwenekelia abamenyi benseme yobuna bachikwenekibuna obokoleri bwonsi bwe serikali ngobonyora bali ase obwange kulinde nigo babakwenekibuna mbachikwaga cha chi center anenomono huduma center negatiye chinde chinyinge.
Kwa neema ya Mwenyezi Mungu tumeleta mambo ya death na birth certificate. Tuko na mambo ya land registry. Lazima tutaleta land registry ikuje Mogotio. Tumia ukarabati yote ile kwa dunia hii, tulete mambo ya land registry ikuje hapa Mogotio. Ya tatu ni huduma center. Kuna mambo shida mingi ya mambo ya kupata mambo ya good conduct na nini, vijana wetu wanaenda na Nakuru ama Kabarnet. Nimeuliza rates ya registration ya birth tuko 60%, ya death tuko 27%. Meaning kwa watu 100 ambao wanazaliwa 60 wanasajiliwa, 40 wanapata shida. Kwa wale wanakufa kati ya watu 100 63 hawakuwa registered, 27 ndio wanakuwa registered. Na unajua hii death certificate ni ya maana kwa sababu kama unaangalia shamba unataka mambo ya inheritance, hauwezi ukafanya bila kuwa na certificate ya death. Abange babeire ase siasa ase gikegetambe nabo igokorigia ebirugo kolinde imbaraba bakubinyora magega yo gutumika enibo yabo ase ogweyakera ekoko nigo bakoba mbakuira chikura naki obugima bwabo bogocha bwaba kolinde gusangana barabo nigo babete bakoerera ebintu bitatu babere bagwesomya ase ogweso ya siasa ningikeragere babe bakuira chikura nabetengo kwariganiria oroboti rwabene asina betengo sanga nabali babete bakurigia chikura ase obochori bwetete kurende mbaita naboigo tibaranyara ko baba kwenyorera amabaga ao ase eserikali monchumulira ngogotiga noroboti ru ogende koroligereria kurende elietalia ne Fridah Kerubo gwirana segekege Kerubosio elinde tosange na Dr. Kena Moses Amange. Tinga kichobo nigo abange bagwesokia eliokorwanirira ebirugo kolinde magega yobochori omubui noyomo gusanga nabali baligete ebirugo ase orogongo rwa Gusii kolinde tibabwa nigo bagutumanya ebintu besomire gwetera siasa eliokwenyorera obubui. Kunara machiko yo kuligikura lazima uligie echamengia iyo abantu bagotegere manifesto echama na manganaria echame bwato ya kabere lazima abantu bali kiba kunyara kulia singa kiri kiagara kene na tutebanga to democratic African voters ba ko na karwa to ikaransiria wono ngaki akinkwargo to rine pikipiki usine wate siasa cyo nyumba nkonya role nyumba ende nenke abantu bandi barabange yanyora ngaba barabange basako bwatira namo na bagasokyo monto yomo elindo nyor ba mutambukiri se still no ene karobo nyombo boro kwanyarango yo monaro gutambuka ko minority nyombenke o icho ebereria bwate chikura chinyinge bachamu bamubwatesia yanyandikanango yo tangaziro guswa chikura gukwana na Charles Mogaka nigo aereire biria abereka gwesomya ase kintunde isano na ibere abereka koligia oborai munanjira arabori chikura entunda yane ya saba kosi na bolitio bwa MCA na bolitio bwa jumbe kane na bolitio bwa speaker bwa Kisii County Assembly na bolitio bwa national youth karo atore resources isaine na bogo chaiga karo wachire anyore na kwa tumekire resources ya ubia kwa chikali cha branding oitana no kwanira abantu ogore bitamba abantu bagutumeka na beko gokonya igendo kendi gya kabere ne community yao like ngayukuru na bogonya ronyo gukurwa ekinyorogete kiagambire forong ikinkenya kugamba abantu ngwika bali barosa na bokuira chikura na independent ekere kinyoro ekoro ku society kere society ikere that extent na bego ikera yate abantu seitantu anyakama ikoro ku protest vote bantu bake kureyu kera bakire baka against kwanyora kwa irire egento kende kia gatatu gekora umuntu ire chikura ni kiama ingakinere ekiama kia nationals ebe Buganda ebe Kenya ebe Tanzania garo kwa irwe ticket ya ekiama kire ruling party osikirikio chiko rule na boko enyara with the mix oire chikura so ase binde bitatu na kwanire
binde bitatu ose gutwekana kobwate bibere nabo kwira no tatwarakamo Tingaki ekyo oboigo asensemo eyabasubati nigo bagotomanya ali baeroleire chingaki bakorwanirira ebirugo ao abakongu naroche abantu bayito banjire goseru wetani okorigereri obuya bw'omurayo nde bwensi nabo gokwanira abantu buya lakini egento batagete no gosera tali ayoka nigo baenekiribuna nigo bakunereligwa ase batali kwegwa amabaga gwetera ebyama bakorigeria oborayi abasubati abange tokunerirwe chipati ntoko ayo gubirogo ekera tuwakunerirwe chipati gose gwatebunga aino musubati tigoji kuba nominated nane kigo ika nomination abande bachora basani babo gose bachora abayiri nane bagotika korende ekirenge kenene kyogosoa ase siasa nkerekieke Kurigichukura no kuriye gasi kurwa sabantu abande batali abayiri bawo abande mumanyaine abande mutamanyaine nako bayebereri bako igasi yo bakorera asa mangana yo kurigichukura munere kurubutambe na mangana yo goikasa abantu nako bayerese kyubanga tuko bakorera gose chindoto chireme yawo gosasoro cha magosari uranyora libaga lyo kubagambera erinde binte binyara ko bigo change asensemo ya mugaka nigo akoerera naki aberega kweroberia na boigo nonya oberega kurigia oborai asegeka korende taranyora ninki kegerete agendete gotigara ime ya siasa yana enanyansete nyore ground yogo kwanira abantu so koira chikura ne bati lakini yise kobeka muno boli chikuroire ekerota ile tibinto nebinga bigosareka munabono nyeto kwibanga bya naboko ni ubole moni chigari chiao okobese ebyombe bigosakure basi to twara kende igokore ko bali chakasi oso street yo ngegusabirira uchandeke siasa okonyekora ogutiri na siasa munekero godiri na issues chiao siasa okonyebangira ogoteba like nintagete gotumeka siringi milioni 10 echi anye chiko era otigerabu oirana urigyo bokombe bwa hotel nesras oleme Tingaki abasubati bakorigia ebirogo ningi bataliko binyorera Gusii igaga since independence ndwanya gotora mongino ndekerugo kyabo MP ko chiguru abangine ke tukurigia ebirogo biria abasacha na barororo igoto gotaka goira nigumagega ikiagara bagotebya abantu baitonga tigaba abakungu bari kirogo kyobo women rep gose tigaba kungu bachikoba nominated igente iki atura ni mayaga kweli yanyoranga none se chipati chire ntori kwaegwa ticket magega yogotumika enibo enyinge ase ogweyakera ekoko na gutayenyorera obobui obugima na kibokoba ekero na bode chikura nande na gwiru okwira na what just yobuguma ekero kwa gulenso okuboka gwepanguza kwa adjust obuguma kwa bokora simbo igona lyo ramenya lakini ise kubeka siasa ise konyibeka bono na nero nye tokuira because ninginyorete limo ku seitali bo murenda umuntu uri kuri yo bwe musie akorete bake nyangi engombe konya atige chigwiki bere byara mo akanyoni mukaya gatamo akabuchi kula nanda bokora siasa oboli totoira asobuguma bwao eginkero nabo kubo continuous na babo Kenneth Matiba you die otere tukura so prepare go chimotua siasa yenga enyuomo kara mwanyoma ne na muramenye mukore buya ndatangane gukwa ndabyara abana bamuraboko ndabayiseke abaronereri abanke nkorwa bare manifesto yabo gokia ase abakichikura kurinde nonya magega yo kwenyorera obobwi mbali goikerani chira cyabo gotuka ase oboime nigona negativuna eyo nenchereyemo yo gwansi omunu eliyo kwenyorera obobwi enaote na siasa nigenge formula yo kwega nandenga kienyinge karagati yo mukungu kiyo jikomokorera nyeto kumungaina ta gwanja chisini so siasa goikongainiriri goikote bya bantu na nko baete linde gorobe gwete mbyo igure cheiga bantu bateneke ne bono ira toye goroba yakoraki yabo onye to kumungaina foto te kokuru na bere igo abarwaneri abange gwetera ebyama byabo nigo ekero babuirwe bakwenyorera amabaga ase eserikali abande batigara batali na kiambuli tubati bariya tukurigiye birogo Kisii county gaiga abange bali konyora bako ba appointed
osebaya gukende muna bono some of us twaligiri chukura all this time twanya ko okero kendi gyonsi gya serikali kya gotokonya aligiri chukura ko 2013 and many other women baligiri ko 2013 bali konyora birogo binde bakobera isiko baenda bali gitibesa nande bacha bali gichikura korinde obasemia nigo bwarurwe naki obwenete gusanga ne amate nabasani naende ningikereirere kwe nanto bwata abana bake ntonyure ntobwate ebisako bya mambi katogo chora barai kamuranje atware besa gusita atwara motegerere nabokonyora gwakonye kirese ncheremo gusenchira ende nga professional groups ntwetenenera endi twawatira na kuligie birogo nabangina bagusi akikomuranje tukobuli abangina tigatochiamo unabangina bali tukuligi chikura twakwana neliogi elimo endi twerwanerera one problem abasacha bamanyita weaknesses bagocha ba to divide bagocha ba pick one a few of the women baba friends to them bato itakati abu kera tuangere go colleagues inere problem tubgate unlike the men igo to kusabanga legas inere problem tubgate unlike the men igo to kusabanga tubgande to chenchia e character ito tusimame imara. Fridah Kerubo, Ndizi TV.